Hameran jinar tahu nih bagai family. Hambai tini sibjoy jomodar parabo South Arsinagar bisi নে বিশিগো সকলক খিতে বনা দুই আড়াই বছর রমি নাই Sak Hamya tabung kangkai bisnani besai malia bisna ono kiwo setuyo gitu kan kai emneke Khoroksa mano sudu saimia mane shorirok sakrobo ba sawo amhai kunu kure pior kusum kure sudu saimia hini sawo kai phatarago bono talangjak phatarago bo tai boro motai atai hoite arambo khlai surima hoite arambo khlai jotono paiso kahini sawo gataisa thana hangabo khamata kure amtur bhin sawo jehetu sakangbo talangjak ba talangi thangi ja hamya hangge bong baka thijak amhai bong thani khai khana phaika bini busabu khorok broi broi khoroktam sala khoroksa sala ajiyako broi khoroktam no kaikha nge bini obo sori hamya no phainai peye bleno tam haingjaka jehetu ambo Christian ba anno ko bo Arunachalni pastor phaijak kisa surijak hini masaka nge khana roga pathok rohoranu sabni khi sutui phulai ham ojorao obono manai nai nge khana surijak nani borbo sajak bor Christian no borok surijak nani hini borbo sama borbo pathok nai ঈশ্বর যদি বন নাখলাই তংখাই চবানা তংখাই চবানা চবাখাংখাই বা ঈশ্বরনি আশীর্বাদ বাই হামনা পান দङ হামথুং आंबो ঈশ্বরনি थानि प्रार्थना खालायो तामहुखाय बबेलाय खाय बयस्क अंको 54 বছর বয়স্ক তাই বিন বছর কাইয়াखौ बिनि बसायनो नासने माय बसाय बसाय न 55 বছর गांगाय गांगाय जेहेतु हामि बाजाथुन आं ঈশ্বরनि थानि प्रार्थना खायना এবং खायो बदाति दति हामि बाजाथुन लाइक खाखामो अमहाय गिरिसना